Siyabonga kuphinde futhi sithole lithuba namhla lekuhlala phansi. Silithole naleli thuba lelingakavami. Lekuhlangana. Sithebule. Sithi ishumayelo lesintu. Ngicela kusasa lithuba ke ngiphinde futhi ngibonge. Ikakhulu kade kunalo elijalo elingale ngemuva eTinkinobhen. La kanzibanzi hlakanipho. Lekungilo empeleni lela ngifikela nje ngisemsebentini la Tongincenga. Akazange wangicela beketele nje uTongincenga. Dange futhi ngavuma ngelanga linye. Ngesizathu lesithi ngangiva ngazuthi bakhona abantu labanye langaya kubo manje. Angidingi mina lenivoye kukhuluma ube ungibona la tingcingweni. Kwase kuba kunye nje lokwangenta ngaba nokuthi uyathi awumati lo muntu uthi uthunywe yini. Awathi futhi ukuthi lokulokhu akukhuluma nakakulondvolota kuyawusita abani kusasa. Ngavuma ke. Nakhona ekuvumeni kwami nangakhuluma naye ngasho ukuthi ake sente sesibone sisifika. Ngobe kanginaloko ukuthi ngendeka akuyindzawo. Ngicela kubonga lokho ukuthi sesila. Liqiniso lithi akusimvele. Nguye lo Nzimanzi. Mhlakani. Ngiko sicela ukukhutsata nje. Kuthi kungumkhuba lomuhle ngwane lapho ukhona khona lokho ukuthi uthi na ubukela ubona lokuthi maye kuhle. Ube siba nako lokuthi njengasesontveni uyanikelwa nama sengimane ngibuke ukuthi ngawabambisa njani lamajaha. Umsebenzi utawuqhubeka ube muhle. Ngoba esikhatsini esiningi vele kude leti imali letikhona lesisebenzela etikwato. Siyatiphulula nje. Futhi ke umuntu lokhaza ukuthi tiphulula kakhulu nguye yena lo ngale ngemva kwalolicingo ngoba mina nangingakhuluma liqiniso nje angisiye lo muntu uvele lo ngithanza kube ngilokhu ngivele embi kwabantu. Ngiyaye ngivele nje ngesizathu sekuthi umsebenzi uyayobite ukuthi ube sembi kwabantu. Kepha kube kuthiwa ngiyakhethela ngabe angifisi kuba sembi kwabantu. Ngoba kuba sembi kwabantu kunenkinga letinyenti. Kwenta ugcine songasakhona ukuphila le yakho impilo. Ngoba phela sekunebantu la emaceleni uthi na uthi uyaqhamuka ufuna ukuthi ubabuke bathi nabo nangilokho. Kepha ke ngidlulisa kubona. Asethembe ngwane ukuthi lapho ukhona khona nawe longasiye ngwane. Umnyaka usaqala muhle. Ungene kahle kuwo. Wangena nemfutho losho ukuthi vele lo mnyaka lo unetinqumo lotendile lotawudilandzela. Sicela ke ukuthi umnyaka usaqala nathi sitishumayelo lesintu simane sitibophelele ukuthi uNkulunkulu nalabalele bakhona basivumele. Sitawuqhubeka sikulethele le nshumayelo lesintu akusikolula ngeke ngicambe banga. Asikho nalesikhathi kepha nje lokwetama ukuthi sigcine sithethisene sivumelene lokho ukuthi asambe siyorecord. Baba bathe uyangena phase litafula uyabhaca kuthiwa asambe ngeke kulunge ukuthi singarecord. Gcine ke sophumile. Siyabonga. Siyakholelwa ukuthi lapho kukhona lokufundzako. Sicela kugcizelela futhi sitishumayelo lesintu ukuthi akusho ukuthi siyati. Munye kuphela umuntu eveni lowadiko ngilomuthi. Sibanga umsindo nje thina silingisa samako lesibanga umsindo. Sinalokukholela ukuthi engwenyama yelive leMaswati. Njengoba naye akusho ukuthi la iphila khona. Seyiphila emgodini, iphila kubantu.
nayo ihle ibona licingo ibona ukuthi ushadi baba silaba ke lo ngathi bakithi sinekukholela kokuthi naye lo muthe even unako ukubuka kokuthi nobe bahema laba kepha lento laba ikhuluma ko ingalungiswa ibe difundo letinhle even ikakhulukati kulabo labasha ngoba lesimgcoka ngako thina sitishumayelo desintu ukuthi umlibalo yaphambili awukhanyeka nenhlonipho nangeluthando ukuthi lisiko lini but hleze kusasa siyawuba naye lo yawufunza acucudzele agcine sekakhona lokuqathanisa lemithetho lemibili the Roman Dutch law nalo wethu ke sizinto kuhlangane kube kuhle kungafiki lapho khona ukhanza ukuthi sekuyanyathela nakhona sebagcina nebatali asebayekelela emakhaya basabakhulisa bantwana ngendlela lengiyo sebathi banemalungelo angithi uhulumende wabanike malungelo fonke sekusolwa uhulumende wabenda nako ngiko banje uhulumende wenda nako ngiko banje sekwakheka sivele siyawuba ingodi kusasa kanti sifisa ukuthi kwakheke sive lesitawukwati ukuthi iswati yini buswati yini sifisa nje ukukubongela ngwanene ukufisela ukuthi umnyaka omusha usaqala umane ube muhle uhambe netibusiso ukuthi tonke izinto letifisile ukuthi tenteke timane tibe tincane kakhulu letingaphumeleli nato tentiwe kokuthi emathonga athena kakhuluma nemadloti kuthunywa tinyanya kwatholakala ukuthi bakhona lababuye nempendulo lethi sisengakafiki isikhathi sakhe lo ngoba kuyenteka ngwane into emathonga ayikhulule ukuthi ayenteke afike emadloti athi sesiyomnika tinyanya hayi ngaleyo ndlela hayi lo nyalo konke leso sikhathi leso usebhodweni liyabila uyeva lokuthi ngiyasha emathonga sekevile nemadloti sekathi ngiyayiphendula mina lenzabani tithi tinyanya asekaqhubeke loya abile lapha ebhodweni lesikwati ukuthi angeke afe iyashisa yona le cooking oil kepha ke ngeke afe ngayo njengaJobe lekathi sekashintshe wonke umtimba ngwane khumbula encwadzini lengcwele kwaze kweta ngisho umkakhe lombhalo wambuka emehlelo wasilale methuke lo nkulunkulu wakho ufe beketela ngone yonke into iyabeketelela ngicela unake inyoni yakhe azidleke kusuke ngasiko lula ngicela unake isilwane nesigubha umgodi kusuke ngasiko lula ngicela unake lukhozi naselifika esigabeni lapho khona selibona khona lokho ukuthi sekude into lengayenta le ingivumele labakhuluma kodade bathi lwakha sinqumo sekuthi lutawuthatha emalanga lang 150 lulesigangene etintsabeni lulodwana sethule entsabeni lushaya lo mlomo lushaya etsheni kuze kuphume lo mlomo lomdzala kubhlungu luyopha singaphuma umlomo lomdzala luhlale lulambile umile lomusha uthi ungamile lo musha ludonse letinzipho letindzala ngalomlomo lomusha nyalo lendlule likhozi ludonse letinsiba letindzala ngalomlomo lomusha seluyati lapho ukuthi iminyaka lengemashumi lamane 40 years ndayiphila ngitulu walele ngeshumi lamane lengiyiphilile sokwakha 8 akusiko lula kodwa into lenhle yakaqhamuka kalula indlela le shortcut yabaphumelelisa labanye kepha babuke egcineni sigcina kanjani beketela ngwane beketela akunenzaba lokho ukuthi la usebenza khona ayikho le mali akunenzaba futhi lokho ukuthi la usebenza khona futhi uphinze futhi ube breadwinner ipheke imali la etandleni so ungakade nitonge naletinto leti sitibita ngokuthi sidinga ama basic needs beketela
beketela kunemvuzo lapho ulalele lemaphupho ngoba kuyenteka bakuphendule ngemaphupho ungevu disebentise netandla ungabuki lokuthi ngiyavukela nge-17 bese uthi kwenele ngenteka lokuvukela kwakho ke-17 ubalisa lenhlitiyweni batawukuva bakuphendule ngendwe letaba sipho letelela esandleni ngenteka lesandla sakho nabakuphendule ngaso kuyaba liphimbo lekuhlabelela ngeke kabe indlela yokwenta into ethide uhluphe umtimba wakho yithi uhleti ube wathi singutamile lokho angaphiwa ngutamile lokho angaphiwa mina nje ibhola ngeke ngayitama angiphiwanga bese ayichamuka lapha etulu lapha ngiyibuka ngize ngigijime ngikale kusithi awuwela lapha ngithi sengileyiwele lamva kwami sebayithethe labayihlakaniphile bahambe nayo sengiyagijima lamva kwami ite lenye kube ngazamemente nalomemeta ukuthi hayi uyafika yaqonzana naye ngithi ngayiheda ngaze ukuthi ngihedela iwele lamva kwami angiphiwanga awuphiwa konke phela uphiwenwe lo phiwe kona ke ngiko lokudwa kwenta sikhona kubekede naka kona ngesilumbi nesa kona lo phiwe kona kunese ngajaki futhi umdzaka awujakwa butsa mphawo ngajaki into yakho ngajaki dimele ngisikhathi la tawuchuma khona mina ngihle ngifisa ukuthi sengibuthe bonke nje emajaha lasafunza ikolo lamanye asebankolisha sengihlale nawo phasi into wafundisa indweni ngajaki wait for your time simele isikhathi sakho bakhona labanye lokwenza ukuthi utawuthi uhamba nabo uve ukuthi sebabitiwe bona igama labo selingenile emabhukwini langcwele wena ungwete kusekugcineni ungajali ngenteka futhi lekugcineni nje uyawubita ngeligama lelisi third class kanti laba baminto ngamo distinction merit first class second class ungajali ligitsa muva liyabukwa ligitsa muva liyabukwa sikuthada lokusishumale lesi yawunalo lithuba lokuya esikolweni naba laba basafunza isikolo abantu babesikolo funza mbamba difuni fundo nyanyalelo yalomhla seyisho lokho yithi seclass nje ubufuna ukuthi likule likusasa ngoba ngenteka wena ufuna lathi incwadzini kanti ulapha etinyaweni labanye balifuna encwadzini kanalikho naletinyaweni alikho nasetandleni lisebunyangeni liyafunda nje likhukuva lenyanga kusukela ka grade 1 yophuma ka form 5 kanti ukhukuva leyo lapha ngisho nentifo azidokotela labanye amabhalele ngisho nencwadi athi phumani niye kubani tafuka nisidi uphiweni sinake sipho sakho zathi hayi abantu futhi labanye abantu akwenteke abantu bakuthanze bonke nathi nje sinyushuma nje siyathi sakusibo bonke abantu abasithanza bakhona nalabanye nakathi ngathi uyavela nje nakathi uyakubuka avela delete avela khoshise leni ngoba uva ngathi uyamkansula ngeke vele uthandwe ngibo bonke abantu ungibani wena ngoba na Jesu wehluleka ukuthandwa ngibo bonke abantu ize beketele kutophephisa bona bonke bongibani ke wena bongibani boyini wena asilutho simele isikhathi sakho sitawufika futhi nasesifikile lelanga leli ufika ngalo ngiko umgqoka ukuthi ilanga lelilandzelako ulibuke ngeliso lelikhozi thandazele ngoba ulathi silulethela ini ngenteka ngilese ngilelo langa lakho awucabanga ngena ungena esikolweni ungena ka grade 1 ukhanze kusilembendulo yakho ikusasa lelo ingenele wonke leminyaka ohamba esikolweni lembendulo lo ingenele ikusasa lawunye ukhanze tsakusikusasa nangimkhulu nangu yasiya esambe siqalatha sitolo siqalatha buso bakhe lamgwaqweni itolo dolobheni KFC ungaku sifuna mkhulu wemlungu nanga emadara bhilika imoto ngene khona manje ngithele 3 twice 2 piece nje bekuyini la ungake ungene la ncingweni nteni ubuke ukuthi wayiqala nini le business yakhe lomkhulu bekaqedzile kusebenta retired fikile ku60 ikhona lenye inhlanhla yemuntu lengamele ngeke ifike ngalesikhathi la ibite ngayo iyawumela ukuthi ifike ngalesikhathi lesekufike lesikhathi salenhlanhla yakhe lesikhathi sayo
beketela nawo lesikhutsata ayikho into lemnanzi ekubeketelela indolo yadika ukuthi ngibeketelele hayi ukuthi beketela kanzi uhledi kwahamba sitimela latandleni uhledi kwepha ngithi mnebeketela nawe soyavuma ke vela ngibeketeli beketela ini kwahamba sitimela esandleni kubeketela umuntu osebentako beketela usebenta umvuzo uyawuvela nathi sinishumayele esintu nje kukhona la sifuna kuya khona la sifike khona futhi siyakwati ukuthi live uhulumende sesimbambisile kunebantu lesibaqashile labasebentako abasebenzi futhi sibamane bayasebenta nje basebenta ngalendlela ukuthi noma uyafisa kuthatha osebenta la kuthuthuka live kuthuthuka nalamasiko nemambo ngaze ngisho nalokuthi sifisa ini kepha sinemaphupho lamahle ekubambisa live ufundzisa ukuthi umntwana nakathi nje adade uthungubani asathi nesigaba la ngena kuso ukuthi sisho ukuthini afundzisiwe afundziswe ngini hayi ngetincingo sihleli naye phansi la sitabe sihleli naye khona liphupho lelo ngenteka kufezeka kwaloku kuwe ngoba sinalutho nathi ngenteka nawathi umuntu langasisida ngenteka futhi kulimala kwaloku kuwe ngoba labo nhliziyo mbi phela bakhona bovimba indlela bakhona nemahlinza mfuku futhi akhona ngenteka ungiyo ngenteka ungivimba indlela wethu thina sinishumayele ngenteka uhlinza mfuku sinawe utshela labanye singiko uthi nawufika ngale ngemva kwethu useheletele siyakuthanda kona uheletela kuqhubekana kakhulu umnyaka esiuqala kuyasita kuyasikhutsana ngoba lesikhathi uzeheletela basitshela labanye ukuthi uzeheletele wena ngeke sibuye kusite kuwe sitokutshela ukuthi sivile ukuthi uzeheletele awu sesikhulile yetimvu lethi levelako la inhloka kusho ukuthi ngumhlobiso zihula kakhulu zihula nini kwangibona ngulile lemuva le ngisengaqala nishumayele esini usho ukuthini usho ukuthi sesikhulile la sesivala la hlekela lesasakho ndlela semabhanisi nemafeti uzusigamlele usifunde sithi nasimita uthi wamita Judas Iscariot sithi nasimita usho uthi wamita Peter uyangiphika uvala la fulela ngiko nasovulile la awumtshela umuntu ukuthi wena usitha sami thanda kakhulu ngoba ke into esikhathi sitha sakukhonzisa ngilomlolana naye la cenga kwembhethi onke malanga ngilola cenga kwakho siyafisa ke sishumayele lesinto la ukhona khona onke amaphupho lona wakaphumelela ungabi ngivimba indlela emndenini wakena ungabi ngivimba indlela emndenini wakena letha likhambe lalingakhila lingekho khona ungabi futhi lihlinza mfuku emndenini wakena lesalikhambe phile niqhubeke nimpilo nebatali nami nguye asukume ayikho into lebhlungu ubone abantu babakho sebabuthene bethe kutongwaba sowufile songikhathi ubabona ukuthi nabo wenteni wena kubahlanganisa noma nje wena kuwe lokulula ngilokuthi uthi batati bonela wenteni kubahlanganisa na ukuphila ayikho into lebhlungu nangumntali kubona abantu baphelele ekhaya ngekuthi kuyongqwatshwa mzukwana kunemthimba noma kuyalotsholwa noma kucelwa umuntu kude abantu la khaya abedi noma ningababidi abedi esikhathi konzisa abedi labantu nje nginanga nangelo wamthatha athatha inkinga yemuntu lovale lapha endleleni vimba indlela bathatha vimba indlela uvimbile ayewele kungani wentani wena ngoba nguyovimba indlela walethwa nguwe yinto entako wena njengababe kulungisa le nkinga tavimba indlela tingenti lobudlelwane bakho nebantu babakho ngalovimba indlela bese sebuvimbeka kule ndlela efathi ngabe ingiyo ngoba dasina sohambile bathi akuvela abantu abakho bathi ngigcoba kanzi idolo na unemisebenzi lemihle abaketi leni wathatha vimba indlela wena akhona siyakhutsata badali bobabe emakhaya
intele bantwana ngephandle bathi bantu bakho noma ngabe awusabanaki labanye kepha bathi balanzelele futhi wathi umntwanakho kakhona nabalabanye lesibatala singathi sesibateli unina nje kusilo mntwana lona phela wasimelana lwavalela hamba ukwenza lo munye ukhanze uthanzane nami la le fashion lasebayenda uthanzana nalomunye ngalo umitha ngala uhamba uya ngale uyomikisa umntwana khona asina sakhulile umntwana kubonakala ukuthi hawu ngeke umntwana afunde standard 2 aphike ukuthi kakela nje kanti sekufike lokho akasimelana kuyambuta swakabantu ufunani lo kabe baleni kagama awakasimelana kaka umntwana khona lungisani ngakuyekele ngoba nimata nempilo lo mntwana ulungisene sikhutsata lokho sithi Mshumayelo lesi thina sikhutsata lokho ukuthi inhlakanipho yati ifollow yakho lokhipha ngayo titini bona nje ukade uhamba nami nayilenye nayo ungamfuni umntwana wakho inhlakanipho umntwana wakho akasinoma ngihamba edolobheni bathi hayi lo waletha umusa lo waletha umusa nanginje nanginangi uyembona nawe noma angalahleki ngafika ukuthi lo wakasimelane lo waletha umusa lo hayi insotsha kayimanti ivelele nje inhlakanipho kuyaphathwa nofuna kwakho insotsha uyaphahla ubika ucele ngoba insotsha akusiwe insotsha ngilabo omkhulu lababite labo omkhulu babita labo omkhulu ncanti bembathisa lelisenze lakho ukuthi kuphume lo mntwana ukuthi aba insotsha yakho insotsha kusinto lelula niyo nje nyolo longo ukuthi kuyobika sisi ukuthi wenze kulethwe umntwana emva kokuba sekabelekiwe uthi ukuyobuka sisi ungabe ngangiliphi lo khali asabukwa insotsha nyalo labasi nje ngathi kufana nawayo kwathi kwala khaya ile ndlela okuhleka ngayo lelitinyo alisila la khaya leli naka kafishane nje sithi Mshumayelo desinto besingenele kubonga nikucela ngwane ukuthi cha asikho ekubaliseni sinesibuka lisiko nje lela idolo silithi nakhona asikubambi ngensamba ukuthi sibuyela kule sentena nje nabantu banesibadele ukuthi abakhanze kokuthi ngesilumbi kukhona lokhu archiviwe lokusho ukuthi itolo bekunjani ngiloko nje atokhona lo mntwana ukuthi nasabufuna yena ukuthi khethela athi mina ngifuna ukuphila ngana ke kwayitolo hayi lokwalamuhla ngilo siyabonga ke nalapho khona nanini sicondzise khona bakhona labasicondzisako bakhona nalaba sigcekako siyabonga nalokugcekwa bakhona nalabasidumiselako nalabasihalaliselako labasifisela lokuhle siyabonga kuko konke nje lenisentela kona siyabonga qhubekani nako futhi nalogcekaka aqhubeka agceke kakhulu nalohalalisako aqhubeka halalise kakhulu nalobinzile aqhubeka abinze kakhulu leni sifisa lokho vele ngoba ngeke phela bese sithandwa kubo bonke abantu ngazwisisa ilanga lo lesifile nje ngomuntu lapho umalanga kwaze kwaba kudla sisilo ilanga linye ilanga eveni elithandwa abantu iphuma lapha kaNkosazana langa lelive langa lelikhayisako lihamba nenyeti yalo ayangiva ke Maswati Mbabathi ngikhuluma ngabani nangisho njalo linye ilanga lelithandwa keveni sineke besingathandwa ngini besingibani wakawathandwa endvele umuntu nakashumayela zanga kwathandwa ngoba lo Shumayela kusuka khuluma emaqiniso liqiniso ke lenyanywa abantu kubekani labasibongela ko basibongele labasithandza ko basithandze labasigceka ko basigceke kepha kuko konke lesikwentako siyakhutsata Maswati lamahle asikwende kahle phela singabe sesesiyona lokumqoka yini ukuthi sonke kuloku lesikwentako siyakhana uyangakha ngalokungceka uyangakha ngalokungidumsela ngiyabonga.